Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Grace and Co Institute of Information Technology Society menta kasi ka sautari unay luar arhaja apusan kalapenlong ya ka program bakarpang kabatip kong ka group session personality SWOT ya ki samla puli ki bawan syahikai haki kos paper kentop ya ka data entry operator sound engineering assistant bad ka assistant electrician ha GCIITS Training Center, Maukarwat Southwest Khasi Hills District. Kajing temu jong gane ka program kalong kumno ban ai kajing hikai ya ki samla baki de ban bishar banya yala de bat ban snotho yala ka jong ka bor bat ka sab hashwa bakin sedang ya kanu ka kam kum kajing klan kajing tlot ya ki lat kilenti bat ki jing jing jinjar. Ha kene ka se lai don lang ru uba McDonald Lingdo na Avenues Shillong. Kakong Uberlin Karlingdo ka Skill Development Officer kakong P Merthong ka Career Advisor uba VW Nongset Managing Director ka GCIIT Society kakong Iba Lamin kisamla ki balawan bansya hikai bat kiwe kakabu kalong ba nadu ba ngayok jingtir ya kani training bangala banwan jon nang ba ngala banang ban penpen tebit ha kalian asau dan sakatren na kacing do ngam korpor berkapun keba ngawan training ngaya kenduk sibun bicing ani kasau kata berway penengkam bakla yang kesap kebangidang kemud kata dunia lam sekejing mah nanta kebaar ladang isngap ha ladang imla kam singap ha yang kecingkai na kinungikai jeni nanta kebalai kejing bom penengkam yang kepor kebangidang kita kini keep going pasal be confident and pasal be smart and active. A weakness, hopeless, lack of confidence, shyness, jealous, and laziness. Ubadung ubamulung lay kudiakin tau sendang. Tak kawasa pada kena political solution. Ka political solution nasional tuhi kajing secara kadar kena kawai. Lala kimlong ki, pak. Tapi tadi kimlong kita ki beriu bala hok secara hok kelahan ribet kejat beriu. Kita kini tim kurang. Jadi punya mereka ini, bahwa dua pintu pasti sebetulnya yang kata sabar ni kata kaji lah kita jimbong lah, nanti kita jimbong tidak lagi sebetulnya kita. Kedua pintu kami yang kata kaji lagi yang kata kapor jadi mo, yang kata sabar pipi dan kedua pintu kami yang kata sabar. Lima ketika hampir di pilaran sentuh. Kalau kau menerangkan bah bahkan nongka wei kah mungkin yang tidak ya kan jikin jumlah jadi dua pensil tu tak jikinlah iba kunci berjumlah mau bagi buat ini hai kita jikinlah dia lima ketika aktivis kamu pilar dengan sentuh tak jikinlah lagi joki bagi lawan dan presiden mereka kamu presiden tapi polisi dengan tokoh ini artinya ada yang kita kisahkan dia tunjukin dia kita opportunity semua kita kilat dan lima kunci beri dan sebelum kilat dia ni bagi je ini berkati kanu kebayang ini jadi sama berkati kunci beri berkati kanu kalau akan inovi kilat dari tiba malah siapa boleh dipakai mereka satu jam untuk pilaran struktur, nua pintu yang katakan sama dengan jumlah jadi kepada yang lebih hebat projek itu, kunci berikan mana jaga-jaga topi, iwan ni mana ini, bahwa mereka ini, tapi dia cikai, ini yang, tapi pintu hati tu pintu berkaitan, tidak di DO, di sound engineering assistant, di electrician, di assistant electrician, tidak macam-macam itu, tidak macam-macam kuat ni.
vi kwa along to me that astan vision but the wiring ni macam kila kita terjadi kita nak macam apa dia tanya kan kita siapa kan dia personality what dia ada yang masuk tu ke personality niju yang keren niju orang personality apa dia dan yang malah orang itu enak betul ke personality personality ka de jinglong de ma ku ki pru na ma jo ka jinglong de ma ma ka fi mi ya pha de ka jinglong kim ban ka jo ka jinglong de de ya mi ya pha wa ta ki queen sru ki dan ki ya pha ka jinglong kim da ka jo ka jinglong de ka ta swat part ka yen ma ka buta jo ka strengths weaknesses opportunities and threats de ka ta swat ka yen ma ka buta ki south di dikin de strength ki de kita kijing lah je, ya kita pasti idan pun thaki kan tiada, kijing lah kajong ni, kabor kajong ni, kajik kajong ni, ni ya, idan pun thak, te kata kestreng kata kita kajing lah kajong ni kan, idan lah kajong kabor, idan kajong kajing lah, ban idan lah kajong asap, te, mana we idan lah kajong asap, te ya. Nanti kita ingin cukup kate, kata kasar kawan ini dan, nanti yang intip kasar bagi dan, benar, yang intip ini sab hendak kata iba, ini tempat kate ni. Kita syukur di jengklan, kita syukur di jengklan, kita syukur di opportunity, kita syukur di threat kerana harga jenis tiga barang kuat atau kita instinktif bersyukur, champions dengan session. Di time day yang keluar baru nanti lama sampai berarti berjumpa nak beritakan jika berjumpa itu dan berharga keluarga kita sebagai yang jimat baik dia yang menjadi tunang dan negara yang lebih muka institut kami di daya jimat baik pun tentang bagi plan sebentar bagi plan run dalam ngay chuyện thì nó long quay và cầm lệ thành thì tham dự quả là một tấm bao được gặp lại các ta và nâng ta tại kami ini được đấy pun di sudut ni agak ten dari tim kami dekat dua nanti narwa kami nanti mau kita kerja kerja ni kita kaya sebenarnya kita belajar dan segmen ingin nak mengenai lain, kalau kita ke Ciroi yang ke ikun sama, dan kalau jong kari dan kita juga bersyukur. Kerana jong kita ikor balik ngasnoba kalau kaji mentoi dan antara jong hilang. Te kriat nasikwa bantong ba mamdadan kin cibuan nartai bantara jong pia ke kapor nasikwa bantong ba kadi kasih kaba pia bentuk direct bagi avenues ki dihitin ki ba hapo kajala joni pelaju aslo nem ki pun ki program inspire meklian ni dan ki program ki bagi julian traila kaba kambun kadai ka English spoken communication skill kaba pi nagalian ka jopi la da pi kwa pila ban ya bentuk ki ban ya keren la da pi kwa ya ki communication skill and English spoken skill ki way na ki ba ni semua orang bok ban dan na ko district te na kwa ban ong ya pi ki kena training na consider ya pi bagi de ki kena school di jombi te ho ai pi la dan na training pi bala he bagi ba pun ru ki dan de ki parang ki jom te na kwa ban ong ba kani ka training kam dei ka ba ni issue one ban tak set ai ha kani ka institute lani ni wan ban berlut ya kapor kade kawe naki atiar ban penkre ya pi ban wi syakmat ban bapila ban yeng ha ki jong kiti ja bapila ban le ban kompi ban trai kiwe habani ong ban kompi ban trai kiwe babun kidam kibani ni ju yo i ba trai ha po shlong kibabun ki ba jala kade ka ayom ka jong pi bapin wi syakmat ba pin ong ba ni long di ba kloi ba trai ta te hapo ka kani ka jise society chim ya ka kabu ka jong pi ba ro
ban kili yang kinong ikay ke ba pipim la bas ngap bat skor yang ke ba kinong ikay pi kenapa pi laban kopi kata ka yau ba ban tray ban tak ban ngaku apa kong sa isen ba mapi pilong ki apiar ban ri sakmat ban tray ikam lagi long ki electrician lagi long ki sound engineer lagi long hako video la ne basic computer dikikam ki dari ki lightly ki chat training ki pa kong santam ki ba haman lagi ki yin haman lagi office haman lagi ki institution ki don kam ya pi lada pi pim tray hok ba pim tray stam kalong le ai ke ka training ka ba ni yo